Dragi moji, lijep pozdrav. Ja se puno izvinjavam što nije bio moj nekrman ovdje, imao je sastanak i evo sad je došao, ali ja sam morala spremiti prije. A da vam fino pokažem, tu sam pravila ove svoje kruhove. Ovdje sam ispakla meso, ovdje sam pohala tikvice, ovdje sam ono od jaja, kurzovo brašno i ja to nikad ne bacam. Imam još tamo krompir. Ja se puno izvinjavam što nije bila presudna da ovo snimi kad sam ja ovo pravila. Sad imam još krompir da dam ovaj. Nažalost, vremenski nismo mogli da snimimo sami početak, ali evo Nana će vam sve lijepo objasniti kako ona to pripravila. Jest. Vrijednica naša, kako je samo valjana. Nisam mogla. Vani znači gori zemlja, a na kuhnica sve lijepo servirano već. Mogla pec, kruhove i te kjetuce. Ali ništa to nije. Prelijepo. Moram malo da uzmem ove krajkine. Dok bude još krompir. Vrućina je opasna. Ako se vam naši videi sviđaju, preplatite se na kanal, Nane se ide, ostavite komentar, like. Puno hvala unaprijed svima za još više videa da snimamo. Uglavnom ova Nanina, kako se zove ona, ne? Tako je mekahno, bolje nego iz pekare. Špica. To sam ja sve one male napravila, zamišljam vodom i ovaj. U mene je samo voda i suha bjerma. Prelijepo. Koliko dadnem bjerme, toliko dadnem šećera. Ovdje imaš i tortu, vidim, ali šta je ovo kolač? To je samo malo prije doma kolač, ja nisam mogla pravila. Ona je dolazila. Kolač je znači od snahe naše. Evo, dragi moj, krompir sam skuhala na onaj saft, gdje se meso peklo. I ja se puno izvinjavam što niste mogli gledati jedne prilike što sam ovo pravila i idete sad svima. Lajkujte, podržite Nanu sa Idu. Hvala vam puno od srca na svemu. Biće ako Bog da prilike. Desi i tako da čovjek ne može stignuti na sve strane. Jeste, sad kad stigne nakručaju i neki du. Eto, serviraj nam lijepo jedan tanjir. Ja ovdje imam teletnu sa kostima. Predivno. Sad hladni nek prije. Kod nas na poslu, dragi moji, ništa ne miriše. Nija šta miriše, tamo niko ne kosi. Evo, ovo sam ove tikvica pohala. Da malo kažemo, predivno. Evo. Evo sad možete da vidite servirani tanjir. Predivno. Izvinite. Biće ako Bog da prilike. Izvinjavam što nisam što nije mogla doći da ovo snimi kako sam kuhala i pravila, ali ako Bog da naprijed će biti sve. Srdačne pozdrave i selame primite od Nane Seide. I od nježnog kamermana. Platite se, podržite me i puno hvala, živi, zdravi bili. I gledamo se u sljedećim videima. Ćao! Ćao!